Dan, youtuberi, u ovom videu ću vam pokazati kako napraviti portale do pakla i do zmaja. Mada sam ubeđen da vas 90% zna, ali ajde da krenemo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ovo sam promašio. I uzmete krebeni ocilo i samo stavite ovdje dole. Sada, ček, možda me dobro ne čujete, možda muziku izvući. Sada idemo 1, 2, 3, 4, da vam malo bude jasnije ovako. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 i 1, 2. Vidite, znači 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Evo ga, zapali. I to tako treba da izgleda. Sada portal do zmaja, nemamo ovdje mesta, napravit ćemo ovdje. Znači ovako, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 i 1, 2, 3. I sada uzmete oko bez puća, ono se nalazi ovdje u razno. Vidite ovdje. A ovaj kremeni oncilo možete naći ovdje u alati i uzmete ovako. Obsidian. Nađete ovdje odmah u gradivni blokovi. Sada postavimo oka, znači sve mora biti u jednom pravcu. Ako vam ne uspe, morate srušiti to što niste lepo napravili. Evo, meni je sve tačno, vidite. Vidite, sve ide uspravno. A ako nije, srušite ovako i samo stavite. Zato što neće se ovo srušiti i da srušimo ovo. Vidite. To je to što se tiče ovog tutoriala. Nadam se da će biti još puno. Sljedeća epizoda je preživljavanje. I vidimo se.